Habapai sa kinong kandong, bun ngiyo i baki school kimdon, yak ying school, kibabiang, kibabha, ban penlong school, wat langi juong, kapuli puti kalong kabadon kam, hagni kecuk kabamanta. Hanrai day hadin bak sorkar MDA, ha kejingelam jongka NPP, kalawan hakabur, nagaliang jongka sorkar, klasyimik sinjam ban penbha, yak school sorkar, ha kejelah. Kawai na kesnong kabadon markap bat kesor silong, kata kesnong pom kanyaw, kadai kawai na kesnong, kibadon bok banyo, ya kanai kaskim, langba kejing tray sitom, jong u MLA barim, uba Hamlet son doling. Nakaliang urang ba snong, jong kesnong, pom kanyaw, habakren ha kanai kasngi plie, ya kanai ke school. Ka government LP school pom kanyaw, ulaong ha ki post nem kibaladep, ki MLA kimsim la yoi ya kejing don kam, ban penbha ya kanai ke ying school. Wadla nakaliang jong kasnong, kajulek ban pensngau, nakapor syakapor. Hanrai, day tang hadin ba uba Hamlet, ula job kum u MLA, ba kakam kalayat syakman, bat mentang idon, hakani ke jaka, ban pli yakani ke ying school. Ula ban rabru da kabaong ba kasnong, kadap da kejing sngongu, ya uba Hamlet, ubala tray borba, ban wanra ya sibun kejing mentoy. Lagadai ya ke school, kamadan football, ki lenti ki sengken, hakaba ki kun ki siu jong kasnong, bat ki thain barok kawai kinyo ya kejing mentoy. Nakaliang uba Hamlet habakren hagani kesngi, ulaong ba kum u MLA haki snem ki baladap, kadai ka kamram ka jong u, ba untray bat pai khmat, sya ki jing don kam, jong ki snong ki tau, kam tam habai day bat ki school sorkar, ki ba kamelim constituency kadon. Happy on the ribbon. Teman peni ba la plan taski ke government pangkenyau LP school kan mak school kelab berpedul kam no duduk mentasmi. Kela kasahitang ketika school orang iso benangu ai kumlai kerpang iba ham iba alapen yarap ban penwan ban penyo ini ka building school ni sinong jungi teng scam nang ni sakman ikinai kin sa kam style mala yo school style mala yo school babiang om long su kum syada slap da pulikot yo ngobha ba kinwen ba kum ta on ngamla kum na pon pa ik bangi ni syam kum kusnong on isokman bang yo ni ka building school rai Sibun bat ki jingduna PE hani kumbakalong mata hoy ka building school ila yo dai PE kene kamadan idon kam bangin yo mensing ni marana hana marba antara la sya dang ila pelong school ni kene ka kacaka kan long kacaka ka ba ka jong i ka bangin sayo men dong lang ha kene before ta kasi nemde da ka jingtre sitom ka jong i ha ka por bing dang long ni antara i da ngimla men de kendung lang kum ta kasi apim lahir ni ni ka building kumbakalong mataru te kendia dia habai dia bagan ke skor masih itu kena nadu bangat kena ngali skor hakan ke skor idom mik pik tangan ke skor ngin don ko gawe gala bangin jo balbing thumai hak tiki por syang asi por bangat kena ngali skor ni ke skor hina du dang kena kadom mik tangkan ke bakal mentahi hado bangin dahe dasan hadin kata la don girang pak gilai tristom hi barang ki rumba banting miti rumba islam bagi ki rumba Ngali kesno cakap sekolah di Baham, badak cingat trailang bat rumah Islam bat macam committee dan bak siki ngalai dan kesno si Baham, Baham sohal saya ban jarak lebih nama kesno sini kalau ka betul balas adil kata, sama pelur bun bak su repair mabak ka slab su cawe di Baham bro dan cikgu kesno dari basur nasib ila penjo ini bagian school kalau long seri sorong ba ibaham ila long amli tang selesai mengenai ila wara development of connection ba ispai baru sesong kelas aki lagi tu bismak om mansu dan flow pesaram ila trisitom saya ini kesama jenis kamtangan new ya tesya ka timproi de besipun baham beli nak kuibi ila hajubi te upgrade bagian kita semua yang seluruh umat tak ibu romi iway rumbat bila khatna iba bastan cloud miru bila tristom menbudir dengan school berdin satu school support education menling perlu
ba lalu balik ke bagi hari bahkan itu pelajaran ni baharu umur ila mention dai bala layo ini subding te kelas 11 seorang masyarakat tinggal Adik kena sekolah hi baro. Wilayah Cisha Shibun kijing hak wedai bat ke school building. Hak di kisnam ki baladem. Di katnya pala. Kat hadu bengi haban pensyong. Langut ki kena sekolah hak wei ke ben ke batang santun. Bat kejing haknya akan long hadu bakim long syuk tang ban pho bat ban kuliah. Teng-teng kadan kejing yak kini iki fulam iki pencil iki kat namar kejing haknya kejing yak tar iki hadu kalau long sisa ketma yang iki dong hikai. Pada pedang jong kata kejing ni juyai kerpat siaga education department nak office SDS EO baiklah jubur ke application ban kerpat bangin penyok school building ya kepom kenyo LP school. Handai ki yat ki snam nak kawai ke snam syakawai pat ke snam bat kasa sa ketai ke building ke berim. Unsin ke jauh ke puan selap ngin dapai men setiap school kila jie ki ben kila jie ki iu hadu ke don kawai ke snam ke bagi almari ke mengibukan kila jie lut ngin dapai school ngila download iki register para jinan kamjong ke school. Hadu ipas duk la ile arah ile ra sedang bakal along ku bapuud namar kecing jauh jong ke school ni mat sisa kecing Rengi dap de kejing aingu yu blay ba kejing sngu lemba kejing trashit ham kejing trashitam jang isal hamlat sam dok lien ha ka por bilong MLA mai nganget kejing budien kejang ka bala wanra ya kedi kesnang ban penyo ni ke school building sar ku blay sipun ya kejing trashitam kejang pi blay ke ku kerdo pi kan mau do ka por ba dang tray po KSU ma ya tray sitam hadu bandalong kum ni kena kedau bagi iet ya kari bak kajak benriu tu boleh nak kerku kerdo ya pisa pihak kami ada bagi ni ke school building lawan ra kontraktor lah ya kendu yang ni kinong hikai yang kini ke school kandan arteli kawe ke staff room kawe ke head room bat san teli ke classroom dai ha ka jingpe jangi tak de badangi le san teli ke classroom kan syam jing namar ke capacity jang kawe ke classroom kan yam lam num no tang arpungun Tang le kran sutu jimut no kan long ne em badangi penlong no iki tang lai teli ke classroom in kam pen he namar kat kum ke enrollment men pau snen ni kenya ki new admission radan ila poi lau num no sau ku sau ngot kawe ke class ke new enrollment jong ahrajar arpulai ni dan arspa khat mriungot di mentau snen kil anang increase ikna nang te national mawan abun kuan sim admission hang ni kena nasi sekat aneh labun tuan sim admission nang dia. Batnya sengu tenar ru bania tu ia pergi kini pa bat ia pergi orang bau dan kang dia. Hadin ke jing tek teman ya jing long jing man jong ke senong ke tau jong ke school. Namar bengi dan tang kawe ke school hang ni pom ke nyu. Jam dan lagi wei pat ke school tang kan ni hi. Jadi nak kata kadang nak perkat bah. Ban pelilat ya kinong song senong ya kikun ya nong song senong hang dia betul yo ya lat ke kebu. Kumbaki yo ki weipat ki brio wilayah kod da ka managing committee rengkat ki kini pa bangin penyat no ki ke school da ki English ni subha man ya tu ya pisa banadu unio art way la penyat da ki English section ha ka jaka jong ka kasi section kuntang i ka don ki improvement kapdang jong ki kina school mat barabor ngi le da kasi na da nursery hadu class 5 kita pai class 6 ki syam jing sibun ban pulian mat paro ki kat ki dei ha ke English like dok tanda kasih. Nak kata kedau ni lelera ia kah ada ke English section, bat ni ia dan ke improvement bat dikena ke anang roh sisa. Kami lempi ke jeng Tracy Tom, Isar mo ibadai advisor jeng ke Chief Minister. Di nang ia rap syuk ban pli ke lab, mengar hang ni yang idan tang lai teli ke classroom. Di lai teli classroom idang hab ban pen long hal ketika old building. Bat ketika lajat sisa. Bat kalong ro ka jing duko ang ka por slap por air ba kinong hika ken yat na kan dia ke building syakate ke building ladang idap ka we ka period nang ni hap lai syate nang te ngin wan biang kan dia te kan dan ka jing duko ka bakrau te ka jing kerpat kan ka school kalong wada long ka bala min yo biang ka lai tri ai classroom katakan penbiang ni dan kam jong ki kena ni te kata ka de ka jing ang lut ka jong ni na kalian ka school bat giskungu sisa bin layo bin ke school building mereka jing mentag lapen pau orang bas nang kalong bangim dan furniture
Tinda lawan ki kena seni ngam tit ha ikin syong. Kak santrik mentau Februari ngan sedang ke school. Tinggi duna bahagi band. Ini kerpat iki se la dalong kebala. Ini rap katakan liang ru. Ye na liang ke school sa sisien pat i tempau ke suhu i ti paro bal treshitom. Na kaliang jongka pati jong isa ham. Nomor 2 Boros kita pergi ke sekolah kau mungtai, mata pada pergi ke sekolah bapaka ke bapa, balai uslap, balai nasi, balai nakaler. Jika sekolah kerja kurang, jauh ke stampak menyo, menyo ia kerja yang sekolah ke bapa ke pergi ke pam kenyo government LP school. Ngaruh banyak kemen batfi, nomor 2 kalau juga do ia kena yang senang, yang school, mereka bapa kenyo berkiwi-kiwi. Baga kemau puan bang kemudian manga kat kibat kendo enga berpan jengrap ngam jong to ngan taula ban pidio keskim nam tak strong ke jongpi tiga ko abain tu ipi bahapo meliam konstitusi jongi gidon hinyo tuli ki government LP school nyo ting gidon bat baro hinyo tuli ki government LP school lala bat yo sanction halo boba ke school kelayat lalong menta hadang melong ke school kelayat lalong menta apa nong piur ke school lalong menta ke building adap bat apa lingkin south li ke school la pendep menta ke long school menta apa melim long bed kirang snai ke building menta ke ski ni apa pinyo la pendep bala play menta ke ski bat sakawai pada ke school ke balai penyo sanction la propose yang juga kalau hang thi po san mer government LP school ru la de sanction katandar la khot bat mutas ta manalot nya kontraktor tiga kerma nadu bolong bali ang kiski mawra ega school kila kot kemba lai kror prapulak tam bat sna ya ki school ektan pi pai bak nong balai ni baham de atma sa yang school ha nga khen pakai yang school ketika Islam kepada sandur yang jenang jeng start kikun jompi mengihang ni syong kumnia pi kepa kami sekolah syong ni ikut jompi yang pergi sekolah demi ni di sekolah kita ki Islam kepada sandur ya ke akor ke borom ke long beriu bat ya ke jenang ke jeng start saya bentar darah umnang ustad umlong kepada long kena ke ustad batristom barang sutran dek yang jinsum kia jongga school naga kasi section mentai ke penuan daka English section ikut jepi stang alai sem lahir mereka pareng menang ke ketien dia menang ya ketien kamdai bos ni kali ke pabha mereka jenang ke jintip dia mengakentui piki kena school dia trestom kino kinengkai sampai ke jengaya bagi kidon bro ki trestom tak ke jompi piru trestom ko ngoi kino ikai rang ba yo jang tak jompi logi kena ke dokon borong ngai kini ke payeng ngai ki belah lasan keraba ke jeng mentoy ke long nam ke jompi pak ni ke school ngai stem kan long ke school ke wei ni school bersama ba tu ada thai milim belum ke jungi namar tang mata lapo hidu ars pa sapu tamo kena school melabun re sekali kini ke kena kali kini school kayeng ke ba ahmane ha uslap je ke kot je ki bru tiga long sudah. Kini kita juga pak school kun pak show. Mo, tiup apa? Ribenta kembali kelebihan. Ini percaya yang jengaru. Kalau dalam amdai show amdai jom biru ndai ini tahu kelanti. Nam tang jengia juga sedong. Baru nam tang jengia juga school ke jom bi. Berarti ini apa punya? Pindah penilai yang development. Dong paham tentang internet apa punya? Mo, ketika kemadan ru lahir ada puntu. Mensuah kemadan barat. Dalam penyo sekurur le pelak kemadan radap telok jementoy nak ke samla pasang brokowei kira school ru ni ka jongpi saw sawlak ni ka betul ke jongpi pat kani ka serok ru la proposal por janga lemba ka skim PMJSY lai kurur lai sawlak nak armer hadon tepo la thlai kam sala trai demni na na yetrai ka kam ya syah kendiat mat pumpum mentah milih mat jenjar bamleh rei pinsuk junom hari ke hai milum jongpi ikam kaya kamdei kum tu ong basu pin yim junang bat pin
Apa kebu mandorem no pam kanyo mansra ke school yang paham lah syuru lek tempat kau job election. Apa kau lah video sanction ke instruct group ki mege ki beauty try bang thok. Tip labor masuk mansra try mo na tim kam bang thok. Kat ki ba keren kat ki manong rem ki bang ala play kalau bu minta ki kam kaya don go ru usa. Kam kaya cuma. Kalau dah kam nei su MLA Andre ka jingkli nam ta ka konsusi nganyai tengbe na ka por sa ka por. Numdan mono bala amer khanga bodong nai le kumta ngan le be nambar ka jingkli nam ta ka konsusi. Kasna ka skul meru muli ka skul manga ko jong pi. Ye pio ka sro ru muni banya ta manga ya ki pai pa. Isa ki maran stadium ru muni bele akai manga bele akai ki khol sama ki jongi. Ganang trash dong, nak force buat nak big up yang jauh konsusi, bak jero jauh kesong jauh hi. Kita kalian juga, aku kublai kerpang ini, sekolah ini kesong, bagian sekian balang bag ketika sekolah, kini kita keluar kita pernah, kita tension, kita long, kita kan nuksa kita apa, kita nak kenam kita buruk, lembag jangan start, bak kesong jauh hi, bak yang siap jauh hi, buruk away. Luar kita kesini, kita rumah kesong lapar pa, luar kita jengah kita miss lapar pa. Ngandung pelat ero ya, mar pagabde shomali, nrengan yit kilat nanti banirap nam ta ke skul. Napai ke skul ki payala perkhan lupa, tu mamane rio slide di kelas mohnes, lain di kelas lakam keluar ke skul, terei ngandung pelat. Ngan thau kilat nanti ban penusuk nam ta ke skul kedeng kai kam tam de pi ihna. Yang akan kebala balik ke wajga, dan lebet ta ke pick up yang kejumpa jong kasnong kondisi pekerja berhidup buruk, boleh. Pekerja kapal yang juga hidup kelong, kumpah kita nak puar ya dan nak jai kerja. Nanti i bangai ke bapa kerja. I balik ke kamu mesti dia naik kerja. Ya, kat lalu melewat rumah ini, mo. Tapi kamu ki bapa balik, jai kerja ni tu bangai nak puar, siapa puar. Sedang jumpi, hal milem lu.